नतदुना लेबाक प्रजागी भावता लेबाक निंथौगी भावता तौरबदि अदुगी थाक्तुदि पामद्रे we want to be a first class citizen yes asi oina bai ko hana mena sangi aduna merger agreement se matang chana ne no bisu chumi an chuma thamje akhoi di lo haija da banina manipur ning tambani assam ge kan prakashi ge makha pon banate ba prakashi magi friend ne ba bada chandrigi aduna akhoi chu akhoi yamthang na ba ma moi manungi problem kan angonda tana bula idana adu maina nangi adu tana se ai chunang unani haidana 15 natraga 16 september da abum bobong la retana 16 hai atopana 15 hai asidegi magi hangoi borobi kaldo akhoi daroga hai ba section na mupuri yang maram ni mitare mase matamje gari chamaram chatpugum manaba si dema purambida challen ni ni homni mari ni changna adu leide magi metal du de khanna dadana smaitona osum bama tawra punje ko se na patel na kan hairi ne yaroi akhoi manipur ai gi aya ba yautana tawong amde khote assembly gi aya ba yautana yaroi haraga ma se security tight oil ba ma bu dare pha dana nang lem ya de bu de hai de ba ko ma na hange ba kai no no sipai mam jam la si kai no ki highness ki security ki dam ai de sa da chung khong ba cha kan chu tha kan ai wa kan cha kan adu cha ko in nani kai ni in be ju ali chi mathang le ba adu no ina ai bu han thane yeng mo dong na to we ga na ma no sauning ba adu chat pi chung ya de ya dra ba adu ra na sai gi Shillong gi SP Sendo goa do na kanu to tripura ge do ma sen hai ba asina ngdang welam se da sasang kurum dana Maharaj bungo machi tawdragadi yamna mong tararoi aina hai bi da adu de aina de tawbangam de khote na ma kharabuti dum haibana ba aduna adugi matang du da ning thawna soi tawbangam bra amdabra ai bi sida ojiki maje ge migi mam khanu da ai paper de seng na yaw ya ba the Manipur Merger Agreement and the Manipur Constitution Act 1947 whether the Maharaja of Manipur could enter into the Manipur Merger Agreement whether lawful or not aina hai bi sida man soi tawbangam de lawful nate haina adu tawuda mamaida autonomy Jammu Kashmir gomna piba di chumi haina matam da ina solapna suggest awe Jammu ran na bu kai no adu amna na harol ge tawba mina yam son ga rabdi manama tawida ina phaki tawya bu ko ai autonomy gom mama piba ne na pening tam hai bi du di yade na haidana tawdana tawi aduna ujiki aina thengna baduni ko sarana hari do aina kakpandi nate smai chumani to budi chakhi bani hojiti che am che chida da natana ana chachana ta chu yam leyaba aina matang chabada tawgen tawbani koi nate mu thadu oramni na kara kaw bu su yawle iroi loibeda lawsilli ana haibadi patel na governor assam gi 1950 da leibedo kanu sakre Prakash Chakraga aduda chithi ibada akhoi Manipur se Tripura gomna khona lawsilabani aduna khale yang silu ana take over tole haidana magi che duda sengna hayaba chida akhoi gi Manipur paper se ba tarag se sunu pongba document maya mama the base toraga pongba sida su yorabni aduna annexation Manipur se barane annex to bani ka haibi sida angel thongda nungaidra nungairoi na mayam khanar mado take over haibi sidi patel na matam digi assam gi governor de ibe chithi da pongma da su yaure asi gi chithi sida chena hairabani na Bharat na Manipur ge administration che ning thongdegi thembara nawbara kehenbara tawraga lawdi loksin gare haibi simede ko yabu tare ado hojiki sida koi Bharat masamu warabordi chumi koi handona se haibanate chap Bharat masadu waheloba Bengali Bharat basimna phangba Tamil masamna phangba UP masama atu masamna phangba do Manipuri Bharat basi amoina koi Bharat masa ujege haibani ne adu oigano dan Narendra Modi gi hanak tawri ba kholi ba noi oirakanu ga haibedo aduna ai maro lalobu mako oramba adu ko ne MLA ke bisesona haiba sahib I khoi say we have been treated as non-Indian nation presama asigumbagi Indian ne toye che hojima adum chumbina ba ado ai khoi na lapthok ning ba nate khoi Indian oi haiba nate ba
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯥꯃꯛꯀꯤꯗꯤꯀꯣ ꯍꯣꯏ ꯂꯥꯛꯍꯧꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯅ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯃꯒꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁꯤꯇꯤꯖꯦꯟ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯂꯩꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠ ꯐꯪꯍꯜꯂꯨ ꯁꯤꯇꯤꯖꯦꯟꯁꯤꯞ ꯔꯥꯏꯠꯇꯨ ꯐꯪꯍꯜꯂꯨ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯅꯠꯇꯗꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯚꯥꯞꯇ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯅꯤꯡꯊꯧꯒꯤ ꯚꯥꯞꯇ ꯇꯧꯔꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯊꯥꯛꯇꯨꯗꯤ ꯄꯥꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯋꯤ ꯋꯥꯟ ꯇꯨ ꯕꯤ ꯑꯦ ꯐꯥꯔꯁ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯁꯤꯇꯤꯖꯦꯟ ꯑꯁꯤ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯕ ꯆꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯖꯔ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯁꯦ ꯃꯇꯥꯡ ꯆꯥꯅ ꯅꯩꯅꯕꯁꯤ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯩꯒꯤꯗꯃꯛ ꯂꯥꯛꯆꯔꯒꯦ ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯊꯝꯖꯔꯤꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯃꯔꯖꯔ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟ 1949 ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯕꯦꯛꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯞꯇꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯈꯪꯉꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯊꯥꯖꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯐꯔꯁ ꯈꯤꯇꯪ ꯕ꯭रीꯐꯂꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯕꯨꯡꯅ ꯃꯔꯖꯔ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟ 1949 ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚ꯭ꯌꯨꯋꯔꯁꯤꯡꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯃꯨꯠ ꯇꯥꯅ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯃꯁꯤꯁꯤ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ 12 2025 ꯃꯁꯤꯗꯒꯤꯅ ꯆꯍꯤ 63ꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡ 63 ꯁꯨꯕꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ 1949ꯒꯤ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ 12ꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯗꯣꯃꯤꯅꯤꯌꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌా ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯆꯠꯅꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯃꯔꯖꯔ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯍꯥꯔꯥꯖꯥ ꯕꯣꯙꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒ ꯗꯣꯃꯤꯅꯤꯌꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯒꯕꯔꯅꯔ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯃꯁꯥꯃꯛꯄꯗ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯕꯤ.ꯄꯤ. ꯃꯦꯅꯟ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯕꯣꯙꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯁꯥꯒ ꯒꯕꯔꯅꯔ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯇꯤꯚꯀ ꯁꯣꯏ ꯇꯧꯅꯈꯤꯕ ꯃꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯃꯥꯔꯆ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯤꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯐꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯐꯠꯇꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯃꯁꯤꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯦ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯤꯃ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯀꯨꯞꯄ ꯑꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯥ ꯅꯩꯅꯕꯁꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯌꯥꯅꯕ ꯖꯥꯇꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯌꯥꯕꯗ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯀꯟꯚꯦꯟꯁꯟ ꯑꯣꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯔꯖꯔ ꯏꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯒꯥꯟꯙꯤ ꯃꯦꯃꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯍꯣꯜ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ 19 1993ꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯑꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯚꯦꯂꯤꯒꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯌꯥꯎꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯃꯔꯤꯅ ꯑꯃꯥꯋꯣꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯪꯅꯔꯤꯕ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯁꯪꯁꯊꯥꯟ ꯑꯗꯒꯤ AMMES ꯃꯨꯁꯂꯤꯝꯒꯤ ꯑꯣꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯇꯦꯠ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ KSO ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯒꯤ PDM ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯄꯔꯗꯦꯁꯤ ꯍꯣꯏ ꯇꯧꯔꯝꯕꯗꯣ ꯄꯤꯄꯜꯁ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯃꯔꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯃꯔꯖꯔ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯒꯥꯟꯙꯤ ꯃꯦꯃꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯍꯣꯜꯗ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯤ ꯄꯤꯄꯜꯁ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯕ PDMꯅꯦ ꯑꯃꯥꯋꯣꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯇꯦꯠ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯅꯦ KSO ꯀꯨꯀꯤꯒꯤꯅꯦ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ ꯇꯣꯝꯅ ꯕꯣꯗꯤꯗꯤ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯄꯦꯟꯗꯗꯤ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯍꯣꯔꯥꯝꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯏ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯂꯥꯜꯗꯦꯅꯥ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯍꯣꯜꯀꯣꯃꯥꯡ ꯍꯥꯎꯀꯤꯞ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯍꯣꯔꯥꯝ ꯌꯥꯎꯏ ꯅꯥꯒꯥꯔꯣꯝꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯏꯕꯁꯤꯗꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝꯒꯤ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯚꯦꯂꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁꯨꯔꯦ ꯀꯅꯥ ꯌꯥꯍꯧꯕꯝ ꯚꯨꯕꯣꯟ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯃꯍꯦꯟꯗ꯭ꯔꯣ ꯑꯟꯊꯦꯝ ꯅꯤꯂꯝꯅꯤ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯁꯅꯥꯖꯥꯎꯕ ꯅꯥꯎꯔꯤꯌꯥ ꯒꯪꯒꯨꯃꯩ ꯀꯥꯃꯩ ꯅꯥꯒꯥꯔꯣꯝꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯥꯕꯨꯗꯤ ꯀꯃꯟꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯅꯍꯥ ꯑꯣꯏꯔꯞꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯦ ꯄꯥꯊꯣꯛꯄ ꯆꯦ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯩ ꯈꯛ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯖꯣꯏꯀꯨꯃꯥꯔꯒ ꯅꯥꯎꯔꯦꯝ ꯖꯣꯏꯀꯨꯃꯥꯔꯒ ꯑꯇꯩꯗꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯗꯨꯗ ꯀꯨꯞꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯅꯤꯅꯤ ꯁꯨꯝꯅ ꯈꯟꯅꯔꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯖꯔ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ it has no legal and constitutional validity language mana khang hai tawba mayam professor Sanajawbadu yam khangi Gangoma yam khangi Anthem Dalamni ukilida matamda topni adege Professor Ibobi haibama alama yawe matamdagi DM college gi principal ni masu yamna lare haibami aduna moi marina tongan session share toraga pulapna momai thangda adugumba resolution ama kare han tai madugi last wording do fajabani
Matak Mayam period discussed reiterated to Haraka resolve that the Manipur Maharajah agreement signed by and between the Maharaja of Manipur and the representative of the Dominion of India on the 21st September 1949 did not have any legally and constitutional validity. Adi irai na haidaba ko irai ramase illegal na unconstitutional haidaba yam phajana leiraga did not have any legality and constitutional validity. Habidi constitutional yadaba validity litaba legal validity litaba what amani haibanaba. Aduna masigi tawrabo kansida merger agreement sida mayam puna mana kangmadu yamna akopadu dia ichangara article mapan yawi. Adi manungda ningthona magi administration sason punam gase His Highness Maharaja of Manipurna Dominion of India matamdu da Dominion of India se 1950 gi 23 January dagidi Constitution Chamber dagidi akoi Union of India haina lakre aduna aduguma port aduda tawraga article mapan sida Manipur gi administration chi government loba government of India na tharakpa mogi agena sason tawhanba haiba aduga ningthogi private purse to piba matamdu da moina lak ani piga haibani adugi juda kanosida go Shillongi SP ama mai memi de share na hebra kono kaure koi mandana ko asina 21st September ki nungdang weramda ida so khala thai hai mai report ta yu ngauri tawga meteron khangba Bengali ningthogda sasang khoramdana Maharaja choi tawresi Maharajana soi toya adragadi atopa ama lambi chatpa ama hapaga soi tawiba yai aduna Maharaja nungairore adu sarpudi private purse lak ani pige haripse patel na mari hayausi hayana kan sasang na haibadu gituda ningthogsi nungai bam thoktre no ko adaida mathomam khangdar laibde pare du mari du yango ana mari haibidu da prakashada patel da haibidu da karino na Manipur ge bo kaya myam chauge na ani de ho ahum toro haidana mari de gi nang hairam amade hangat pirage akoina ani haibane do ahum de toro haina pire ba adudagi di laitin gi custom gi kari di magi tongan la lijai ko aduga ni thaugi masama sulakpada His Highness na bebhar togani sirijut haina bebhar togani government Indiana adugi permanently mam nga kane administration che pura sinare aduda thabuk tobda Manipuri machana Bharat Sarkar da Bharat ki sabuk changbada item kanoda article 9 da oilini tabak changmada khudong chaba pigani adi UPSC gini ko UPSC da pigani madugi khudong chaba du pidre haidana akoi gi Manipur ge Rai Sabha ge MP ibunga lechembana parliament po khigum tawani handukta akoi merger agreement da yauri ba adu ilan biu haidana adu sumaina leiba sida hojiki nainaba sida aina yade khote la aina ge kari ma hojuji machanali ba laws of agreement laws of contract yongaraga di yadre ba yada achoba amaga yam pik por karaba anuga condition chomte yaudana akoi ge halamana soyo bara khangja hodabra Sikkim na Bharat marsabudu 1975 ni dana majida condition full condition ha pe ba high court pigadamni full state ogadamni akoi ge mi lagani humna ngai benina no ge assembly da humpu thambiganu kunthra dang thambio chi chimu kunthra oibane kunthra thangwadabani aduga ke yankai bobuli tabaduna full plaza high court pigadamne loi dana Sikkim ji sothadaba mo oiraba akoi ge di High Court na state chu la karim ta high udreba yes aduda akoi gi telai bom cha manga da lai mo na khangna ba han aduga te mayamna yaning da bokoning da gi adu gi yam lai khre ko adu voice su yam lum draba assembly da war blobu makti na thabanina pokhana rakpa du da moina deputy prime minister da Patel da che I bakotpa adugi mars tawre ki tabada adi tawram daida hanade chokhal langna ramjani da matamdu da minority taba 1948 ki October 3 ki assembly do matamda June July du tawba du da praja shanti ye bisine majority oiba moy amani ga
Manipur State Congress Party. Hojike Congress nateko. Manipur MSCP hana ko ne de maming ama tholaga lai Manipur State Congress Party hain layaba. Sino minority tayaba. The moisina in the National Congress ta Nehru ki Congress de yawningeba. Adaida adugi chule moina delegation am chalu da Nehru na oh noi di tongan be state amani. India the pulalako India the pulabati noi in the National Congress ki charu ama oirega Manipur Territorial Congress Committee and Assembly ani khotni haina tawdagi akhoi gi marukta mi khardi pun ba akhona samna yade habya de ba mi khardi punning ya ba aduga mi kharna punning de are hoji akhoi yan tarpa laile so haiba masama am por ka kon punge chidi la le dana ana antem nelemni gumba gangumai gumba sana jawungumba akhona na khar wa na inare raga chidi lo de yaram de na Hairaga Dudi Lo de Yade, Hand of Payabra. Take Humdraga Matrok Sujingara, as the limit laws of limitation Hibumley, as the say Humdrata Pukaima Haudraga, you were not a woman upon a ten domestic person Hiduriaba. Aduna Masida, a condition Tamudaba, Head Marita Pungi Baga, Part 3 Udringeda, Chief Commissioner Ramna Sasontora, 15 October Gi. Nungtin baro dagini magi gazette order do adu data mantri anim su yawi no gesel amne han mantri waramba ana 15 October dagi state secretary na government india gi hojiki da hargo home haitare adu man pai garaba ki matung sida di ram hantaba thakta chief commissioner amato holaga advisory council haidana ma egoi marab soyam loken gi mapa kaka satadhari do ma member oibani moi manga power karim yaude samang na hare me mo mane som soi toro ba karim yaude adu dai de mayam chi pen da khare to degi di chahi mo la karin ai matam kaure territorial council haina pire aba territorial council haina pire aga ko ji maram koirang na ka chairman oi hari se tc council gi adu degi 1963 the territorial assembly like panaba State Natrico Territorial Assembly. Akoigi Kanonaga Taliba, Union Territory with legislature Harido. Adu type that Territorial Council, Territorial Assembly, and Union Territory type that. Later, Aduga Madudana, Chief Minister, later, Aduga MLA Contra, and Yamana nominate open. Adu Torga, Territorial Assembly, Mantri Mandal Tame, then. Say 49 Paragati 1972 da January 1 da. That means in the other Janingara, Langara, Chungera, Maze, Gemenduna Pungarabaki, Matu, say Columdoi. Later, state where Haidana, they state Zikoni Pan, Conmapalip, see Marta, Coach, Tram, and Chubaraka, do that later. Aduna. Masigi nixing bagi kana jikalina da adu kumba marj tawraga horen second part of the hage madugi la iba impact she masana khoida jik pawa da che ani makai du oi ba adugi mamang da apasaba thamjelak pa ya adugi mamang da ama tawbagi alkhogi ko chap chaba governance se list to the yauri ba federal structure ne hairi ba madu maming da oi tawba hojiki ai nau biren na tawba khakti ge na te mamang de hona Chap chap list to the power she P there. At least that Macha that's an P there. Har Chabu Bengal Gumba UP Gumbagi, Adun Karpi with Donatoyaba. Aduna a second Maggie impection, I could Yamna Kudong Chat, Mam Malay Banina, I wasn't second round Hajigale, Hariba, Moser, again, Amukan Yang Bagi. Yes. Review to Bagi, the Kali, review the comment over the Gata over the Yabanate, Aduna second round Hajar. Okay. Yang pesan thambikrya pabung da khogi samlapa brief khogi merger agreement 1949 gi matang da samlapa history amakha pabung da yang pesan thambirge ai mathang se onasu yam pesan so happy ki ba khogi merger agreement se masi khoi review to bagi tagai fata basule masi taw khraba matung da kari impact lakpa habigi matang da so habe tare hari ba khogi masina khoi manipur ge lai hana gi leramba governance structure da amadi administration da kari hongba kari impact lakiba masigi matang da so kan thambi sandona ba Sana sukara hai kare. Mesa sunda infeksi yamna lakare.
say advisory council maming the oiba territorial council then after 23 years the state would be back the state would be ga chai nipan mapan leraga mu armed forces special armed forces special Assam armed forces Assam and Manipur special power sec and haiba naga hostile ki kari ki thangnana ba Manipur ki sorup machet ma tameng da yauba aduna Assam Manipur haramba then 1972 dagi di adu lokthok karaga armed forces special power sec 1958 haidana Manipur ki oire then koi north eastern pulap ki oina oira sumaina mathang adu dagi aina ngasai ahan ma da so mate amu utkibedo inyagi apunbagi saktamda aikoi yaure ningthau panbagi nongaitaba khongaitaba nakalamada democracy ki mayam hoba nakalamada amu punching adamne na hoba adugi ani thokpise adudegi hoduna lereba adudegi hojiki phammonabi adugi side na na tobasi aikoi gi ningthau macha aikoi gi pai pusing Tekan rajit ke hak tukta amang ke hak tukta ke lo ina leiram na ba madu leipa ke damukta sibigi leipa ke damukta phasi tau hibigi damukta de ko na salute tawi ko but tor ibu potu di mana achum leipa ke kanoma toru dana tawgi na taba machim manau khana bardagi British ta atobana kalam da tongchin dana hoju tawri dana kuki lo na magnate kuki lamen to en makhala tawda adu tongchen ba man ba government of India na adu security force ki marakte ke babu tawri dana sigi port asmaina chum tora lakpa aduna masai ki duda anani singing da koi tongan na independent tan ba yabra ain gi thongda oji democratically haiba di UN pi bangam badi na tabanina masidi koina haiba no aite adu mapu Koigi aina yadaba sangstan haibitare kanana koigi Revolutionary People's Front na 99 da Material Memorandum on Merger of Native States of India in the Dominion of India Act 1950 47 to 50 sigi maka aduga te torakanda koigi memorandum mama Why we demand sovereign state for the state of Manipur, Haidana Revolutionary People's Front na to 1999 da UN gi Secretary General aduga other authorities da moina amathai bamada kogi 93 gi annexation of Manipur and haibese hojikti bor kanal su phong harni bound pholam da so adugi duda moi Revolutionary People's Front ki Lusingba Taret Nipan na soy tore haraga hojiki kanosida pigreba ko matuna aina yadaba sangthamna tawbudu ai koina sawatbu nate matamda irengbam sovereign president ngauba vice president sanasam gunen secretary general hojikso oidipse adogi yangambam guni secretary external affairs wangkem ibol secretary finance Gurumayum James, Executive Committee Member, and Mema Matamdugi Niko, Executive Committee, Highly Basina, 21st day of September 1999, da Memorandum Mama Pieba, Equa Sovereign State, Ama Sovereign National, or the Bimaram Brian, San, Alama Contra, other history, whatever law, whatever Masak, Mama Yauraga Pire, Maduna, some delay Reco, other UN to Wang, Jabang, Jadabadu Moikia Moer. I think I get. Saratna haibado Colonel Saratna haibado yam phaje ayam ba kana gumbai balai la chu haibi malakta yam haini khoi ge che kana to gidri khoti diri aduda Ministry of State New Delhi the 15 October 49 shida Ministry of State chi home hagedam ni ko na di asida order ma thoiya ba last is from 15 October 1949 The ministers in the Manipur state shall cease to function and the legislature of the state shall stand dissolved. Hailama. Chumi, I could have Martha Kanagum, the assembly in the job to Janatana. Aduda, Martha Egamendo, Yava Yada, Dutoga, Mars, the Uranus in a talker of Notre Dame. I could constitutional head to monarchy head or of Neva, in Tokyo, Masan, Pitokta of Neva, July Tang, Amadegi.
아이기 오이드레 하나 하족처럼나 아두가 47기 아두가 줄라이 컨트롤되기 constitution chanare 하여러분에 봐 아두가 저희 아마 롬내가 1948기 준 줄라이데 election 또라가 48때 inauguration 또림나 봐 아두나 우사이게 kanonso umenso harido kanana misal tawni kanada waka kani UN ge hare UN si hojima tamda in hunba nate lekai dele ba na khonba chawba mani na sana ba club kum mani ne angang sa noi kanada social service to noi chak to nga do ain le ni tor in tawba adu mayam na chumjaba yom ma khana di mayam dun ne ya bi da ma di kan ta bi da ba adu ki po ne ba adu ma dakta UN si di mo ge big five le ri ba kanoduna ado America Britain natraga Russia France China amane te beto to ya bapot amane ba mayam ya jadar so ko ai di to re hairaga to ya poni UN na pibu ngam bapot oidre ba aduda mamangai da hojike 93 gi sida mayam to da ko ge namung RK rane hoiti maso arlore RK rane na bo hangiya ba antem nelimnida ai ko ise namdana loksin khibani ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯤꯡꯇꯝꯕ ꯍꯟꯖꯤꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯁꯝꯈꯥꯠꯂꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯉꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯁꯤꯗꯤ ꯂꯣꯅ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣ ꯁꯤꯗꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯧꯔꯒ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯁꯤꯗꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯂꯣ ꯀꯣꯔꯠ ꯑꯃ ꯀꯔꯝꯕ UNꯗ ꯑꯗꯨꯗ ꯀꯔꯤꯗ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯑꯣꯏ ꯅꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯟꯁꯥꯔ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯅꯧꯕ أنا ما تم كريم ما نسوا هودي هوجا كره برا ما يعملون هودي هودي تو شهر بدي ريفيو تو كذا با مرجع كم ريفيو تو رجع ما نتيجة تو خاين نتاع شهر بنتي كو ريفيو هرجع بونكا كا تو نشهر بنتي أدو تو نقول نشهر بنتي هان اللي بدو هودي كي مون تانا لا لا شهر ما من بري representative لا ما يعمل شيء أموك هنا 세가 말가 타노가 하네기들이 현진 bakara lokthokchi manipur pumgi protection tawna bisigumba clause ma article 3 se masi manipur na haloisi hayosi pramanbu adudigi article 8 da thabak pi ne na haibache masi thabak to onthok na bi tam si tawchi haibugumba pot ama hapchil hobi yanana ba review to bi yanana ba thabak ma changbe adu review to kamai tawni asidani yamna political moment sai nilam ni hairido Article 363 of the Constitution. Article 363 says, Masina Injaga upon Masida, treaty Matona Changa Kibasing Supreme Court na bar or guest of Yadeva. A matter of very little way to meet on the Supreme Court Hibum Driver. Kadita Urgati, Article 143, Hibum Presidential Reference 143 co. Kana woman article chit lam na tabe he yawi lo ge di hekta article oni ge da onna doin yes article 143 cham ni pu hum doi subda president da power me pi ba india gi lady ba supreme court na khana bangam dar pot ado president na power ma maung da pi bi shakti di matuina the highest court of land da sig matang che for example manipur matang che ain kai no to gi ben hai na trag ma chi to de mi chi review ta to yu hai ne sibu ya ba le bro supreme court na advice to u hai my reference ma to we ba ado de supreme court na khana ba du da ko chu mayam su kin no chow ne po ko to ya ra ga to we ado de rai ne to ko dra ado rai de ado da loga political movement ga ani changya yes rona 143 sida madam chi to bi o ne rim to gane ma ngam ponte home da thad do rim president na ibcd karingam de ba governor ai ba president na je ka ne da shankar dayal sharman hai ram ai ngam se meeting am to bada ising glass ne pir mi da bottle le tre da ising glass sin chi lo thu hai bi du ngami adu de ngam de hai ba ai mo che bound to ba kano mo ne ba aduna Mana ngam jaroi da banina ko ya chobo organization le ba hoi manipur ge da civil society ma am le ko na tra su wari sana ba kangu ma am le ko asida president da 143 ki makha da supreme court ta refer to view supreme court na tarakpadi ki matung ina ko to je ge haidana movement ama apa jaba lo thu the state would piu language to hai bi sium ba chobo pot am changya ba abu ka lo do su in ba yes
alo khatan di aro president tawro ya supreme court ta chalu ya phonte yar oiba ani do adu lei adu tawge haraga di khoi gi leiba organization ma'am kokomi muko fox mera paibi si khara intellectual oiba circle ma'am su yauraga lamai lising amagi petition ama oh ina mak se haperaga sum leibana review to we de khoi to khai jeraga haibana te dana ko hana punmin nari to review to raga revisit to se haibani awat pa khara asoi angam bado ning thona khangda dana matam de pangtok to ning thoju kachu haijaba khangjaba nate asima adugi pot adum lere aduga ama ke sarake do mana haibse ka panate chatpa gi maram se ani ohum leyaba kaubagi oda mayamna haidana to budi nate lilongi alimudingi metar amaleyaba double constituency ki stengaram gani akhoi di lo haijada banina manipur ning tambani assam gi kan prakashi gi makha pon banate ba prakashi magi friend ne ba buddha chandra aduna akhoi chu akhoi yamthang na ba ma moi manungi problem kan angonda tana bula idana adu maina nangi adu tana se ai chunang unani haidana 15 natraga 16 september da abum bobong la rektana 16 hai atopana 15 hai asidegi magi hangoi borobi kaldo akhoi daroga hai ba section na mupuri yang maram ni mitare mase matam se gari chamaram chatpugum manaba si dema purambida challen ni ni homni mari ni changna adu leide mage metal du de khanna dadna smaito na osum bama tawra punju ko se na patel na kan hairi ne yaroi akhoi manipur ai gi aya ba yautena to ngam de khote assembly gi aya ba yautena yaroi haraga ma si security tight oi halaba ma bu dare pha dana nang lem ya de bu de hai de ba ko mana hangye ba kai no no sipai mam jam la si kai no ki haines ki security ki dam ai de sa da chung khong ba cha kan chu tha kan ai wa kan cha kan adu cha ko in nani kai ni in be ju ali chi mathang le ba adu no ina ai bu han thane yeng mo dong na to we ga na ma no sauning ba adu chat pi chung ya de ya dra ba adu ra na sai gi Shillong gi SP Sendo goa do na kanu to tripura ge do ma sen hai ba asina ngdang welam se da sasang kurum dana maraj bungo machi tawdragadi yamna mong tararoi ana biduta adu de aina de tawbangam de khote na ma kharabuti dum haibana ba aduna adugi matang duda ning thawna soi tawbangam bra ngamdabra ai bisuda ojiki maje gemgi mam khanu da ai paper de seng na yawa ba the Manipur Merger Agreement and the Manipur Constitution Act 1947 whether the Maharaja of Manipur could enter into the Manipur Merger Agreement, whether lawful or not. Haina haibisida mansoi tawangam de lawful nate. Haina adu tawudabu mamaida autonomy Jammu Kashmir government people di chumi haina matamdu da haina. Solapna suggest away Jamura Nenabu. Kaino adu yamna na harol ge tawamina yam son garaba di manama tawida haina pakito yabako. Ai autonomy go mama people ne na pening tama haibidu di yadena. Haidana tawdana tawi aduna ujiki aina thengna baduni ko sarana harido aina kakpandi nate smai chumani tawdi chakibani hojiti che am che chida da natana ana chachana ta chu yam leyaba aina matang chabada tawgen tawni koi nate muthadu oramnina kara kaw su yaule iroi loibeda lawsilli ana haibadi patelna governor Assam gi 1950 da leibedo kanu sakre prakasha sakraga aduda chithi ibada akhoi manipur se tripura gumna khona lawsilabani aduna khale yengsilu ana take over tole haidana magi che duda sengna hayaba chida akhoi gi manipur paper se ba tarag se sunu pongba document maya mama da base toraga pongba sida su yorabni aduna annexation Manipur se barana annex to bani ka haibisida angel thongda nungaigadra nungairodra na mayam khanar mado take over haibisidi patel na matamdigi Assam gi governor da ibe chithi da pongmada su yaure asi gi chithi achida chengna hairabani na Bharat na Manipur gi administration che ningthongdagi thembara nawbara kehenbara tawraga lawdi loksin gare haibisi de ko yabu tare ado hojiki sida ko Bharat masamu warabordi chumi ko handona se haibanate
ꯆꯞ ꯚꯥꯔꯠ ꯃꯆꯥꯗꯨ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯣꯕ Yes. ꯕꯦꯡꯒꯣꯂꯤ ꯚꯥꯔꯠ ꯚꯥꯁꯤ ꯑꯃꯅ ꯐꯪꯕ ꯇꯥꯃꯤꯜ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯅ ꯐꯪꯕ ꯌꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯑꯗꯨ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯅ ꯐꯪꯕꯗꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯚꯥꯔꯠ ꯚꯥꯁꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚꯥꯔꯠ ꯃꯆꯥ ꯑꯣꯏꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯗ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯒꯤ ꯍꯟꯗꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯈꯣꯠꯂꯤꯕ ꯅꯣꯏꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯅꯨꯒ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯂꯥꯂꯧꯕ ꯃꯀꯣꯛ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯣꯟꯅ ML ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ ꯕꯤꯁꯦꯁꯣꯔꯅ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ we have been treated as non-Indian non-Indian ꯍꯥꯏꯁꯤꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯖ ꯑꯃ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯋꯦꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯛ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯨꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯞꯊꯣꯛꯅꯤꯡꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯟ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯥꯃꯛꯀꯤꯗꯤꯀꯣ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤꯅ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯒꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁꯤꯇꯤꯖꯦꯟ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯂꯩꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠ ꯐꯪꯍꯜꯂꯨ Yes. ꯁꯤꯇꯤꯖꯦꯟꯁꯤꯞ ꯔꯥꯏꯠꯇꯨ ꯐꯪꯍꯜꯂꯨ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯅꯠꯇꯗꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯚꯥꯞꯇ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯅꯤꯡꯊꯧꯒꯤ ꯚꯥꯞꯇ ꯇꯧꯔꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯊꯥꯛꯇꯨꯗꯤ ꯄꯥꯝꯗ꯭ꯔꯦ we want to be a first class citizen Yes. ꯑꯁꯤ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯕ ꯆꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯖꯔ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯁꯦ ꯃꯇꯥꯡ ꯆꯥꯅ ꯅꯩꯅꯕꯁꯤ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ